Pa ja osobno stvarno super, meni je ovo prvi Zaprešić Open, organizacija je dobra, atmosfera je odlična i mislim da smo kao ekipa zadovoljne s trećim mjestom, možda da smo imali više sreće bi bilo i finale, ali zabavile smo, jesmo, trenirale, naučile nešto i zadovoljne smo. Želim se zahvaliti prije svega, pa zadovoljan sam i bili smo stvarno dobri, pokazali smo da smo spremni, ekipa je bila super, čestitam njima svima prije svega i želim se zahvaliti treneru i eto. Organizacija je bila isto jako dobra, prvi put sam ovdje i stvarno sam zadovoljan. Dobar je turnir seniorski, ali mi juniori smo pokazali da smo spremni i dovoljno dobri. I eto. Upravo smo osvojile prvo mjesto Zaprešić Opena. Jako smo sretni i zadovoljni zapravo. Prvi set smo malo loše igrale, ali smo izvukli naravno u drugom i na kraju evo shootout, to smo dobile. Bilo je napeto produžeci, ali mislim da smo zasluženo osvojile prvo mjesto. Čast je uvijek igrati s Dubravom, jučer smo ih isto dobili na shootoutu. Što se tiče turnira, atmosfera u Zaprešiću je odlična, stvarno. Organizacija svaka čast, mislim sve pohvale i eto, ja sam u ime ekipe, stvarno svi smo zadovoljni i to je to, hvala. Pa evo, znači skupili smo se tu ponovo u Zaprešiću na prvenstvu Hrvatske, odigrali smo ja mislim 5 ili 6 utakmica klubskih, nešto reprezentativnih, pokazali smo kvalitetu BHC Zagreba ponovo, nismo izgubili set na turniru, ekipe su pružale dobar otpor, ali ajmo reći malo kvaliteta je prevladala, to su dosta mladi igrači, vjerujem da će puno napredovati i evo, veselimo se idućem turniru koji je ja mislim u Zagrebu za 2 tjedna i nadamo se da će se skupiti puno više ekipa nego ovaj turnir.